CJ, first win of the season. It's been a long time coming. Yeah, it has. Well, we're 9 games in. 9 games. Like you say, you look at the start of the season, we've had numerous opportunities to go win games, and teams have pipped us just right at the end. But I think we were thoroughly deserved the 3 points today. Dyna'r fath o berfformiad ni wedi bod yn edrych amdano fe, a ni wedi dangos e mewn adegau o gemau ar hyd mae tymor mor belled. Ni perfformio i'r lefelau ni'n disgwyl, ond oedd ddim moyn wneud unrhyw kind of excuses na dim byd ffordd na. Ni wedi cael boys mas, ti'n gweld y gwahaniaeth pan mae tîm profiadol gyda ni fyna a ware yn y ffordd cywir, ffordd met. Oedd e ddim yn bert ar y degau, ond pan oedd y cyfle oedd ni fynd i ware, nathon ni ware yn reit dda, so yeah, fi'n blessed iawn gyda'r perfformiad heddi. And then you look at the manner that we conceded goals, it's not us. And I think today the word that stood out was basics, and we did that. And you look at the game at the end, we're dying to keep the clean sheet. The boys are getting around each other, and I think you look at the game against Caernarfon, don't think we did that, and we owed it to ourselves to go and put a proper performance in. Da ni wedi dod yma, da ni wedi ildio fewn 3 munud. Just ddim yn gwneud y basics y dda, a wedyn chwarae teg i Caerdydd Mets, oedden ni'n gwybod sa'i byth yn hawdd. Dwi'n meddwl bod lle maen nhw'n gyngraedd yn reit ffals. So oedden ni'n gwybod bod ti'n mynd yn gen amod, a wedyn nathon ni'n just wneud, fath o dweud, mynd yn ôl i'r fundamentals a basics, bel droed i'r maich i'r first contact, second contacts na, ac oedden nhw eisiau fwy na ni. Hanner cyntaf sy'n siomedig, a wedyn dwi'n teimlo bod ni'n dod allan ail hanner wedi dechrau dda, a wedyn da ni jyst i roi'r gol iddyn nhw, a wedyn eto da ni'n concedio lot gormod o goliau. One of the qualities that I have is I can play in any different position. I think Jenks puts me wherever, and that's what I got to do. And you say when you win 3-0, it's always nice. Mae jyst mor blessed y ffordd nath ni amddiffyn mwy na dim byd arall heddi, ac yn erbyn tîm stiff iawn yn Caernarfon, maen nhw wedi cael dechreuad arbennig y dda ac wastad yn anodd. So i gymryd 4 pwynt allan o wech yn erbyn rein, fi'n blessed dros ben. Un peth mae rai yn neud, mae gen i dîm yn organised, a oedden nhw'n gwybod yn union beth oedden nhw eisiau gwneud heddiw, ac chwarae teg o'n i'n meddwl bod nhw'n heddi'r gêm.